tamang panalangin, di makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Shardas at Luz Medina, pamilya ng Onil at Shara David, pamilya Manapul at Adriano, Alfroy Nathaniel Flores, Lori Ebreo, pamilya ng Cesar at Lorna David, Caballas at Ramonedas, pamilya ng Jonathan at Annabel Suplico, pamilya ng Lori Jimenez, para kay Baitan dari Dr. Jesus Valencia, Carl Daniel Clark David, Gloria Bas, para kay espesyal ang intensyones dari Leil Abiog, Emilien Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Ann Paulette Malang, Annie Razon, Trina Yazon, pamilya ng William Russell Malang, pamilya ng Paquito Panlaki, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Mary Manette Pineda, Joel Karen Joy Dimitri, Rica D, Bernadette Aguilar, pamilya ng Maria Faye Martinez, pamilya ng Eduardo Miranda, para king malagwang kapagdanan at kaligtasan dari Reverend Monsignor Jose Lacap, Janet Tulio, Cecilia Quiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Paquito Panlaki, Maria Nicolay Rose Ramos, Attorney Roleto Arce, Corazon Gloriani, Ana Benitez, Dick Ong, Benson Ong Sr., Ria Yu de Leon, Cleofas Guevara, Marites Maristela, Clifford Ray Umali, at din sa bilang kapatid tang masakit. Para king ligtas ng pamaglakbe ng Kenneth Gimotea, at para king alanganggang kapainawan dahil kapatid tamo miyangoy di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Maria Ocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Lilia Valencia, Jose Ginto Sr., Danilo Canlas, Fe Baluyot, Dr. Lilia Cabrera, Teresita Castro, Armando Pangilinan, Alegria Miranda, Teresita Punsalan, Demetrio Simon, Luis Gabriel, Seifel Dane Altete, Maribet Santiago, Attorney Filmer Abrahano, at din sa Blang Kaladwa din King Purgatory at detang alanang makaganakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan, balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapagdanan daling kapatid tamong may epektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daling kaladwa daling kapatid tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daling kekatamong eganaganang frontliners.
Uyang ganakan. Huwag kita tali. Pakabit mo naman kayo monitor. Okay. Bro. Nasa nakikita? Anting neto nga pamilya ning Dios, makatipon tamo, king lagyunig pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. E kinilos laban king tinumbukkeya, ene tikpan ning lupa na laban king pamaglibak at pamaglura.
ing dibino ng kapibabatan ning Ginoo manatiling parati kaya kayungan. At kaya pa ang tinuloy. Maya pa bengi kaya ko nga po. Kaya pabili ko. Ako galang ingamanuan mo, Ginoo, ngarang kinutang deng disipulo. Keng Ginoo, king sinabi ng metong kaya kayo, pagtaksila na ako. Mekad, kukutang tamo mo naman iti, kutang king Ginoo, potang makagawa tamong mayap, makaibye tula at kapurian kaya. Makanyan man, nanasa ning Ginoo, ing ikamate tamo, ing pamanusig ning kekatang konsensya. God doesn't will for us to die out of our guilt because of our guilt. Magtiwala king lunos at ganakanan ng Diyos. Lumapit ta kaya. At misan pa, anyawaran tampasibayo yung kayang pakalulo. Karing pinandit, mi kasalat, mi kulang ta kaya. Karing pinandit, bigtaksil ta kaya. Nga tamang sumabi. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupain totoo. At kaya kayo kapatid, kung ikasala kong bina, king isip ang manod dapat, at niyaliwang kakulangan. Punyanita ipanigapu ko Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayan totoo, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Manalangin tam. O igpaming mayupaya, king kaligtasan na kekang belangkas, ing anak mong Yesu Kristo, tinggap ne ing krus, at linigtas na kami, king upaya ning kasalang. Ngeni, mirarakayanan kami, king ligaya ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiyeya at magari kambemo at ning banal espiritu, meto nga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isayas. Tiro na ako ng Ginong Diyos, nung naning sukat kong sabihan, ban apasik ng pula, reng mi babayat man. Diri na akong sikanan balang habak, banating kong turo na kanako, kakong pakiramdaman. Dinina na akong pamanalastas ng Ginong Diyos,
at eko linaban, o ginulot king Gino. Inarap kayong gulot ko, karetang mamatbat ka ko. Eko lasebatan inyang inunsulto dako, inyang sepulyot dalaring balbas ko, at pigloraning lupa ko. Dapo ating insultura, enako anano balang, ulinging Ginong Diyos, yang kakong babye kasaupan, sinik na nganing lubko, ban api batakula. Balu ko king Emil ako ing kakong dangalan, ulingin Diyos malapit siya, at patunayan na tingala kong pamikasala. Atin masika na lub, bisang magdalong ka na ako, pabrenyong munta kami king husgado, pabustan yung ka rin misampang demanda, yung Ginong Diyos yang mismong magdepensa ka ko, ninungening makapatune, king mi kasala ko. Ing ama nuning Gino. Salamat kay Diyos. Dalit na pakibat, ing pakibat tamo, Gino, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Gino, uli ning maragulalugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, insultol dako, at tutukong mga pakarine. Nengari kong aliwan tao, karing kapatad ko. At ting kundayuan, karing kayabe ko, king bale. Tiktak karagul, ing pamagmalasakit ko, king bale mo. Bala mo, api, ami kakaluko, king puso ko. King pamaglibak take ka, panako, dikpa. Gino, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King pamansultura ka ko, mispak king salo ko. Tutukong ala na nga karapat. Kalungkutan nga tsuka ko. Manintong kong dumami ka na ko. Dapot alametong man, mamatula ka ko. Ala ko nga tagpuan. Inyang danupan ko, laso ning karelang dinwang. Inyang mao ko, ing binyera, inuman ang maslam. Gino, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyo ning Gino, king kanta kakuyang Korean. Parangalan ka at pasalamatan. Panakit ding megipit, kaniti tumulala. At ding Diyos sasamba, may pasik na nganla. Uling ing Gino kayang pakiramdaman, ing sangising. Ding atsuking pamanya langsang, at ding lakwan detang kalugurana, at sukulan. Gino, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Dalakad tapuwang parangalan may pabalita. Tamangan po, pugayan tayong kay katangari, yang bukod pe pakit pakalulu, para karing kay katang kasalanan. Gino mantabaya ke kayongan. At kaya ka ang timurin. Pamamasa king Maya Pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Gino.
Kanita ing metong karing 12, itang milag yuan Judas Iscariote, may kikitya karing pamuntok daring pari, nga nang kinutang karela, nanong ibyeyo kanako nung sopanda kayong makarakap kang Jesus, beyaranan deng at lumpulong sa laping pilak. Manibat na kanita, menintun neng oportunidad, Judas ban apagtaksilane i Jesus. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinape alang lebadura, linapit la ring alagad kang Jesus at ngarang kinutang. Nuka rin mo buring isadyami para kekay nga puna na ning pamaglagpos. Nga nang may kibat karela, puntalan niya itang metong ataw king syudad, at sabyan nyo kaya, ing maestro sa sabyana, ing oras ko miras na, buri kong pagselebran, ing pamaglagpus king balemo, akayabe ring alagad ko. Depat da ring alagad ing penabili ng Jesus karela, at si Jara ing apunan para king pamaglagpus. Inyang mebengina linuklok yang menga ni Jesus akasulo da ring 12. Nga nang Jesus kabang mamapunla, ing katutuan sa sabyan ko ke kayo, pagtaksila na ako ning metong ke kayo. May balisala loob ding alagad kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela, kitang na, Gino, ako. May kibat ya Jesus, ing mitiltil king tinapena king pinggan abe ko, ita, iya ing magtaksil kanako. Arapanan ning anak ning tao, ing kamatayana, antimoing sasabyan ding kasulatan. Dapat makalunos ne itang taong maging kasangkapan na ning pamagtaksil king anak ning tao. Mayapang ene mibait. Kanita Judas ing magtaksil kang Jesus migsalitaya. Ako galang ingamanwan mo, maestro. May kibat ya Jesus. Ika na mismo ing sinabi. Kapatading mayab ng balita ning kekataang kaligtasan. Kapurian kera o Kristo. May pa-blingin pa si Bayo, kaya kayo po. May pabingin po mo. Miyerkules Santo, ing pamagtaksil ng Judas, king Gino, agpang king panga kwento ng San Mateo. Napon po, nung sinimba kayo, ing dindamtamong version ng Juan. Johannine version. At keng version ng San Juan, makaing medyo subtle ya, ing Gino. Kening version ng San Mateo, medyo talagang pininpoint ne nung ninong magtaksil kaya. Ating metong kwento, inya kanong mayari na nga ni sabla, minukyat neging banwang Gino, pilulupungan dering anghel. Excited la kanong sinalubong deng anghel kaya at ngarang kukutang king Gino. Welcome back po. At kasayami po, may balik ko Kenny. Malyari ko pong magkwento kay kami. Nararing anghel. Malyari pong ikwento nung nano mo po yung delanan nyo, inya pong papunta na kayo kayong kamatayan, king Cruz. Nano po yung peka masakit? Ngararing anghel. Siguro po, nga naning metong, peka masakit po itang likwanda ko rin kaya kong alagad. Ija pundakpanda na ko rin sundalos. Awa nga na masakit ita. Pero timpang mas masakit kanita. Nga na,
Nga naning metong siguro po nga na inya pong pinakod ako king krus. Ita po siguro yung peka masakit. Awa nga na, masakit ita. Pero atin pang mas masakit kanita. Nga na. Nga naning metong anghel, siguro po nga na inya pong mete kayo. Ita po yung peka masakit. Awa nga na, masakit ita. Pero atin pang mas masakit kanita. Nga ring anghel, atin po pong mas masakit king mate kayo king krus. Nga na. Ing peka masakit. Yapin itang uma naning pamagtaksil. Nga na. The kiss of betrayal. Siguro din damiyan napon king migmisa kaya kayo na metong karempe ka masakit na karanasan niya pining pamagtaksil. Tabalo po nung aranasan nyo na lawen-lawen da kayo. Manula na ako mo. Dakal-dakal, denasan nyo na po yung ipagtaksilan. Kaya edad yung yan, kaswelo yu po siguro nung kayo pa dinanas pamagtaksel. At domong bage, nung keng edad tamo ngay ni etapa denasan ita. Munang sangkan nung hanggang yan ka pa, mo pa denasan mi pagtaksilan. Ka pa talaga linugod. Kadwa, nung hanggang yan ka pa mi pagtaksilan, me pa talaga binye at linapit ang sarili mo king metong tao. Uling prerequisite king pamagtaksil, yapin itang tiwala at lugod. Abinye mo king metong amigtaksil keka. May kanuayawos pigtaksila na kaning metong tao nung in the first place, you did not even trust the person. Trust, intimacy, closeness are necessary for betrayal to happen. Nya, kano masakit king pamagtaksil, ulim pong etaya asahan. Etamo isip-isipan gawan deren taong reni o yung taong ini kaya katamo ita. Uling pigkati walang taya, liguran taya, linapit tamo yung sarili ta kaya. And we did not expect na pagtaksila na katamo. Nya po tang malyari ita, you are caught off guard. And surely you will be broken-hearted. Ni pagtaksilan. Ing pamagtaksil gewa ng Judas, agpang kareng eksperto ken Biblia, aliwaliwala po teorya. Ing pamagtaksil ng Judas, mekad, ing mumuna kanong sangkan, uling matako yakin pera. Simpleng panlalawe. Matako yakin pera, pigagap na yung pera, pisali na yung kalugura na. That's a very simplistic theory. Pero, mo pwedeng sabihan, posible. Posible yan naman. Uling karakaltanay kita taong makanyan, po. Pigtak sila na ka, uli na ng pera. Kaluguran may matalik, sabihan na kaya ka, pahutangan mo ko, bayaranan da ka. Oita, kaya rin ang menutang, hakalingwanan na ing relasyon nyo, anting may kaluguran. Ing kadwa ka nung sangkan, o bakit posibleng pigtaksilanin Judas ing Ginoo, uling disappointed yay Judas kaya. Uling asahan ng Judas, ing Ginoo yang magligtas kareng may malendang Hudyo laban king imperyo ning Roma. Disappointed ya uling ing balana, Jesus will be a political leader who will lead his people to rebellion. Mag-revolusyon tamo, lumaban tamo kareng Romano. But Jesus was not the kind of leader na in-expect na. Ing katlo, posibleng sangkan kano, yapin itang he wanted to coerce, to force, to pressure Jesus na gawa na yung dapat ng gawan. Hanggang nano pa kanong sangkan, may alingad,
Ing pamagtaksil ng Judas, yang meging dalan. Ing dalan ban kaulanan ng Ginoong kayang misyon. Ing pamagtaksil ng Judas, ene kapareho ning pamagtaksil ng Pedro. Ing pamagtaksil ng Judas, it was calculated, ngara, sinarya, pigplanwana. Balo na makapanasakit itiking kayang kaluguran, king kayang maestro, and yet, he willed it. He planned for it. Kalino naging ebanghelyon tinggap binasa tamo? Nga na, manibat na kanita, inyan tinggap no rin kabayaran, manibat na kanita, menin tuneng oportunidad, baneng apa taksilan, apa rakap ingino. It was calculated. Anyapin, mas masakit ya. O nanging kang Pedro, makanyan mo naman. Pedro, pigtaksilan niya naman ng Ginoo, uling lingad neng makatatlong beses. But Peter's denial was not intentional, was not calculated. Pigplanuan. It was not deliberate. Peter's denial was a moment of weakness. Moment of weakness. Totoo naman, balang oras, balang panahon, masikantamong lumaban kiyan tukso. Aminan nyo man po ang pongali, itamo man kalupa ng Pedro at tamong moments of weakness. Ating panahon, may naka. Ating panahon, may sakab ka. Ating panahon, may kasala ka. Ating panahon, may tukso ka. Uling marok kang tao. Nune, may tiyempo, keng panahon na ita, may naka. It was a moment of weakness. Nyapin, nga na pong Pope Benedict, tamo, dakal kukutang, o bakit, o ba pinili nala ng Ginoo, o ba pinili nala, pwede naman mamili ang aliwa, balo na naman natin lang kainan. How come the Lord chose them still, despite of their weaknesses? He chose them. Despite their weaknesses and flaws. Why? Ngarareng kukutang. May kasantingin pakibat ng Pope Benedict nga na, ing pamamili ng Jesus, kareng kayang disipulo, metong yang misteryo nga na. It's a mystery that only God could understand. Bukod mong ing Diyos, yang makabalo at makaintindi o ba't pinili no ning ginureti. Pero nga ng Pope Benedict, atin tamong maulagang bagay abalo, kareng pamagtaksil dareng adwa nga na. Sinarya mo o ali, pigplanuan mo o may tiyempong may naka mo, o ining importanteng lisyon, apaga nakarake katamo, ing pamagtaksil, be it kang Judas o kang Pedro. Sa kapilan man, milalako, tiwala, king lunos ning Diyos. Uling nung pansinan mo, adwang tao, parehong migtaksil king Ginoo, o ba't mo agaga nakatala king parehong paralan. We remember Judas in a different way. We remember Peter in a different way. What's the difference? Ng pamiyaliwa. Ng pamiyaliwada. Parehas lang migtaksil. Judas may lumudya king pamanusig ning kayang konsensya. His guilt led him to his death. Ing kayang natanggap ing gewana king Ginoo. Mila koya kumpiyansa king agyune pang patawaran ning Ginoo tamo.
Ing metong naman, ni Pedro, balo na maraguling kasalanan na uling titwaneng may katatlo. And yet, he lived his life, his entire life, making up for the sins he had committed. Oy ning pamiyaliwada, ing metong emila ko pag-asa, king agyune pang patawaran ning Diyos. Ing metong mesiraya pag-asa, niya pinupos na ing Biena. At ing metong paring Dominican, ing master na ning congregation na ring Dominican nga ni Gerard Timoner, nga nang sinabi, hope is the radical refusal to put limit on what God can do for us. Hope, pag-asa, kapanayan, is the radical refusal to put limit on what God can do for us. Ing taong mamagasa, ing taong ating kapanayan, nedidina ng ganan, ing agyo ng gawan ng Diyos para kaya. Minsan natin dinapit ka na ako king kumpisal. Father, patawaran niyo ko po nga na ano pong kasalanan niyo. Inya pong dalaga ko makatadwang beses po palaglag ko. Ana. Kinumpisal yun na po nga ako. Kasi po lawen-lawen ke. Sasabihan na dalaga ya po. Lawen-lawen ke po. O maputi na buwak. Sabi ko, kinumpisal yun na po nga ako. Opo, Father, nga na kinumpisal ko na. O tanggang yan po, kukumpisal yun pa. Kinumpisal yun na po pala nga ako. Father, ulit-ulit ko pong kukumpisal, bala na mo pong mangumpisal ko, uling pong piling ko po, na ako papetawaran ng Diyos. Ko pa po panamdaman, may patawaran na ako, nga na. May lunos ko po kaya, nga ako sinabi, iyo po panamdaman, petawaran na kayo ng Diyos, uling tutong ako petawaran. Pero uling pong hanggang eni, iyo pa patawad ing sarili yu, king gewayo. Ning kay mas mabagsik ta pa king Diyos. Kare nga gagawa tamong kakulangan, kare nga gagawa tang kainan. Petawara na katamo, pero itamo, nang kalwat bayo ta apatawaran ng sarili tamo. Nang kalwat bayo ta la apatawaran ding aliwa. Potang emeg yung patawaran ng sarili mo, king pa magkamaling gewa mo. Sooner or later, you will end up like Judas. Nasa ning Ginoo, ingi kamate tamo, ingke katang guilt. Ing nasa ning Ginoo, magumpisang pasibayo. Talakad at magumpisang pasibayo. Wari, o ining milyari king meto nga babaeng linapit king Ginoo at menyawad tawad. Petawaran ning Ginoo king maragula kasalanan nagewana at nanong pegibat na. Kita nga ni Pedro, nga na, ninong mas maragula lugod, nga na, itang mi patawaran kapuret o itang mi patawaran maragol, nga na. May kibat jay Pedro, ita pong mi patawaran madagol, syempre, nga na. Nanong punto, those forgiven much, love much. Potambalo mong mi patawaran ka king maragol mong kakulangan. Dakal-dakal. Ablasanan mo yung grasyang tinggap mo king maragol mo namang lugod. Asukad me kano yung lugod na ning metong tao king kayang pamamatawad. Pilantanang beses tabalo nung atina pong linapit kaya kayong kaluguran. Ako madalas kong damdaman, Among, anak ke pa po. Anak la pa po rin nga anak mi.
Makanyane po, hanggang ngeni at inake po nga po, bakanyan niya pamurin. Among hanggang kapilang kepo patawaran. Balo nung atin ako ang dindam makanyan, tabalo nung ating balong kwentong makanyan. Hanggat na ako tang deka na ako yung kutangayan, impanay akong sasabyan, kaluguran me pa po, kaluguran me pa. Hanggat kaluguran me, panupaya me. Hanggat kaluguran me, mamatawad ka. O buri na pong sabyanita mo, kaligmang ko ning hanggang gewa na, forgive and forget. Ali. Yan na naman burin sabyan, may matawad ka, kalingwan mo na. May matawad ka, pero mabiyasa ka. King denasan mo, king karanasan na ita. Ing taong may patawaran maragol. Lugod yan namang madagol. Makanyan niyang perpekto ing lugod na ning Diyos kintao. Uling ing lugod na ning Diyos agyo ng kaulan, pati ing peka maragol a Canaan. God's love conquers all. Nung linapit kay Judas, king ginuat may nyawad tawad, palagay po, patawaran niya ng Ginoo. Natural. Uling ng Diyos. Lugod niya. Ing panagkat na ning Miyerkules Santo kaya katamo, yapin iti. Balo tamo, king kaya katang biye, king kaya katamong komunidad, dakal pang Judas. Judas king pisamban, Judas king pamilya, Judas king munisipyo, Judas king balen. Nganapin itang signage king saken. God knows who does not pay. Deng Judas ela bibigti. Deng Judas didinan lang pamikatagon magbalik at sumisi. Mekad, nga tamong kukutang king Ginoo. Ginoo, ako'y nga manwan mo, ang magudas keka. Kukutang mo pa, nung akong Ginoo, pakibat ko keka. Kukutang mo pa, balo mo namang uwa. Makanyan man, eda kagulutan. Uling kaluguran da ka. Let us keep trusting, hoping in trusting in God's forgiveness, hoping for God's compassion and mercy. May our experience of forgiveness also strengthen us to forgive others. King katatawlian, alang kasalanan na mas maragul kaysa aking lugod ng Diyos kaya katam. Amen. Talakad tamo para king panalangin ting malda. King lagyo ning kayang pamayla sa manigaputa mo, King Ginong Jesus, ban pakiramdaman ay kaya katang panalangin. Nga tamong manalangin, ganakan mo kami, Ginoo, King kekang kayarian. Ulitan tayo po. Ganakan mo kami, Ginoo, King kekang kayarian. Nga nalangin ka, King Gethsemane, at may pawas daya, para ka rin Kristiyanong daralang kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Teka panda ka, anting meto nga kriminal, para karingalang kasalanan ang may sukol, at emedi ng katuliran. Manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Biklat ming pasbuning paraiso, king maya pamapanako, para karing pagpikisal ng manigapo, king kekang kapatawaran. Manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian.
Binaon mi ang kaladwa mo, karinggamat na ipa mo. Para kaniting komunidad, amanalik ko, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayaryan. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan ni Piyuli no sana king karyan ng maligaya ng kapatid tamo miyango na biye. Ipanalangin tala, king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayaryan. Ngayon yaduan tamo ang salitang kapagnasan. Kaniting pinandit, ganakantala rin taong may kasugat, karing kekatang puso at pilubluban, king karelang pamagtaksil, pamanyira, king kekatang tiwala. Anyawaran tamo yung grasya king Ginong makapamatawad at manupaya. Anti maniti, kabayat at kasakit. Ginong Yesus, bisa keng manatili siping mo at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo keng mikatetagan ban misa na yaldo, matanggap kami king kekang kayaryan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kekatang daon matanggap yaara paning Diyos, igpang mayupayan totoo. Tanggapan ng saning Ginoo, iting daon karinggamat mo, kaya kapuri kaligayan, kayang lagyo, kaya kakatawang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo retingay na iyang pang mikeka, kabang pagmasosyan miya, iting misteryo ning pamaylasa at kamatayan ning kekang anak. Mirakayana na keman sana, king bie alananga, pigtagompen na.
Para kaya kami uling ginuya manggaman kingalananga. Amen. Ing Ginoo man tabaya kaya kayungan. At kaya ka ang timuri. Yat nayo ren pusoyo. Makayat na no king Pasalamatan tayo ing Dios sa ginutam. Iti yung karapat-dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati o igpa. Dios kingalangang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Miyayaninag na kaya kami ingkay ang pamaylasa at pamanyubling mebye. Mararaig na ing dewakan kapamilatan ning kayang katapatan at magaganap na ing pamigaganaka king pangayanib mi king meto yato kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo ring anghel karin banwa iyayampang da ing karelang panalangin ing pamanyamba kabang alalang kupas magsaya arapan mo. Makiyanib sa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibatani sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo saret ingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginoming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sandog kim pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, te pasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karingkay ang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni apunan, kinuha na yung kalis. Kasi bayang pe, pasalamat keka, binye na yung kalis, karing kay ang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minom ko kaniti, iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo't para karing sablantao, banketa, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanapo. Ing misteryo ng kasalpantayanan.
Kinyangin ni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo. Daraon mi kaya kaiting tinapin, imbiya ting kalis, ting kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka. Papakumbabaming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan meo igpa in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambenang Francisco in kaya kaming Papa, i Florentino in kaya kaming Obispo, i Pasiano in kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Pakiramdaman mula naman po, ding panalangin na rin kaya kang anak, ay hinaos mong marap kaya kang yeni kaniting Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtod na king kapayapan, tanggapan mo sana king kaya kang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe na Maria, imbirhen induring Diyos, San Jose, imbanal na esposo, ring sablang apostol at santo at inupad king balmong kaburian. Kaya kabanin panahon, upurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayan tuto, kagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. King panalangin tiro ning kaya katamong Ginoo. Anyawaran tamo'y sikanan, mamatawad, karetang mighudas kaya katamo. Antimurin, manyawad tamong lunos, karing pinandit, aita mo naman, ing bigtaksil. Nga tamong manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo,
Barati kayong mikabos king kasalanan at miligtas kin sa blang kaligaligan. Kabang manenaya kami king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong karalian at kayubayan, ating ligaya manggaman kingalanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman kingalananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabe parati kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Maging dala nakatamo ning kapayapanan ng Diyos, mumunan dili, nung atintamong kababa naminan, ing atintandake, king kaguluan, atintamong dake, king kasalanan. King makanya na paralan, iabot tayo kimbalang metong ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kong ampo. Kapatad nyo ing ginutang Yesu Kristo, ing anak ning Dios sa midaon kimbiena, ban at busan ing katang kasalanan. Mapalad tam, ita mong ausan ang tanggap king kayang katawan. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na. Tawa na tayang Kristo, dala na katang sana kimbiye alananga. Amen.
Manalangin kam. O lubos mayupayang Diyos, ing Eukaristiyang papasyag na ing kamatayan ng kaya kang anak. Palabungan mo sana ing kaya kaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya, at pasiknangan mo sana ing kaya kang kapanaligan, king biye ay pangako na. Iadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lukluk tamo po para king announcements. On behalf of our parish priest among Norman Arce, we would like to acknowledge with thanks the Kapampangan Choir for providing the liturgical songs and the Companion of St. Jude, LECOM, Youth Ministry and Apostoles for leading today's liturgical activities. We thank most especially Reverend Father Aljim Tuazon for celebrating the Eucharist with us and for his Lenten reflection. Let us give them all a big round of applause. Our schedule for April 1st, Holy Thursday of the Lord's Supper, is as follows. 4:30 p.m., Dakit Cordero. 5 p.m., Solemn High Mass of the Lord's Supper. 7 p.m. to 12 midnight, Adoration of the Blessed Sacrament. Coordinators, please inform your members of your vigil schedule. Please wear yellow for this occasion. For April 2, Good Friday of the Lord's Passion, we have the following activities. 6 a.m., Grand Stations of the Cross at the church patio. 4 p.m., celebration of the Lord's Passion with veneration of the cross. 5:30 to 7:30 p.m., solemn wake of our Lord. Please come in black. For April 3, Holy Saturday, the schedule is as follows. 8 a.m., general cleaning of the church, the patio and the surroundings by the PPC, mandated organizations and ministries. 7 p.m., Easter Vigil of the Lord's Resurrection, followed by the salubong inside the church. Please wear white. For April 4, Easter Sunday of the Lord's Resurrection, we have Easter Sunday Masses at 7:30 a.m., 9:30 a.m., and 5 p.m. Virtual Easter Sunday activities such as egg hunting, egg painting, games for children, to be sponsored by the Youth Ministry. Thank you. Please all kneel for the Oratio Imperata. O makalulong ang puwan, mapagmalasakit at bami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit ang pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamatena kaning dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka, imbalikdan mo kaming mitlulugod at iatsyat mi kaya kami makaulo mong gamad. Ing takot mi king sakit at kasakit kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, apalusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangan mi, ang tabayanan mo laring tao mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mo laring pekapun mong pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karing bakunang tutong makaligtas, kanitang sakit, at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding mamalen. Bendisyonan mo sa blang pamagkapilit ni, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipinalangin na rin Dr. Narcis at yung sablang nilingap karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening beluan at masabal.
pagkalamula lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo imapagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na sanang malalagwa, ingatang laretang lilingap karela, pagkalang mula rang alanggang kapainawan, retang miyangon na biye, pagkalang mo kaya kami yung grasya mo, kareting masakit na panahon, ba magobra kaming miyabi-yabi, para kakayap din sabla, abang makasawab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at mapagmalasakit ni para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kakasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayang loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalang na puning kayampunan mo, maksakdal kaming magkanlong, o kabanang-banalan ng duning Diyos, e mo sana pisawili iniaklismike ko, king kagulangan ni, nune, bagkus mo kaya kami kabos, king sablang panganib, o maligaya at kunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kabaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon, lalakad tamo po. No one is beyond redemption. O ining simpleng paganaka nakikatamo ning Miyerkules Santo. Antiman kabayat, kalalam at karagol lingke kang kataksilan, e kami lalako tiwala at pag-asa king lugod ning Dios keka. Uling alayang kasalanan e apatawaran. Inginuman tabi kaya kayungan. Kaya ka ang tinuring. Idukuyang buntok yu para king bendisyon. Gino, panuanan ming kaya kambalayan at pabanalan mula ban king pamaniwas da king marok, akit da keka ing kaganapan ning karelang pagdulapan. Amen. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos. Ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Imisami daune, umetanang manatilig magtiwala, king ganaka at lugod ningigpa. Salamat, King Diyos. Sana may gusto
Thank you, ma'am.